Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm tita khalo like Gagash lo nga ta hi king link na manager Philani. So somehow mhaka liwa yi linked na video leyi nga yi endla previously la Gagash of course ka kombisa ku seta hamba buka paparilani ku na reason yo why hi fike la. Yeah, so ku na a live video leyi Gagash a yi endlini. A ku ri khale ni kha ni yi landzelerisa mhaka leyi Gagash a ku ri khale yena a no show the confirmation mara sweswi hi na yona confirmation. So la ka data live video hi fike hi twa Gagash Africa a ku hey va nyevile ngo vafana va ka Malamulele. So fika kombisa ku va n'wi yevile ngopfu vafana va ka Malamulele. Yeah, so sweswi confirmation yi kona ku vafana va kona ku wela na manager Philani. And kahlekahle hi swona video leyi kahlekahle ku hi langutisa a ku phentiwe ngopfu yona. So yi kombisa ku na yona a yi wela ka vanhu lava n'wi hleva laha va n'wi hleva in relation to vukati bya yena bya nyuwana or relationship ya yena leya nyuwana ni mashoku i na munhu loyi a nga na timali muni mayiko na mhaka leyi. So hi laha ku hi Gagash laha swi a nga fika kombisa swona ku i hleviwe swi related to that. So obvious ari ma kuma ku maybe kumbexana va fika va pumba munhu mani twisanyana va ku maybe o lava mali leyi Gagash and stuff like that. Laha ku hi yena ngo i na proof ya swona ku swi humelerile. Okay, so ku kombisa ku Gagash i hleviwe in relation to nsati wa yena hi fike hi twa Africa a tisa this section here. So swi vulavula hi vavanuna sweswo. Mantiko vanhu kasi n'we a mi lo hleketa ku ri mentofe loko ni suka kona ni suka po ni vheni ya Africa ni ti lavela domu ra domu loko hayi hensati ni lava ya domu. As you've heard kwala yi vheta yi twala la ku mhaka leyi ya kwihi mayiko ma yena mhaka leyi. So swi loko hlavelo ra kona of course a swi related na mali tanihileswi ni nga vula ku va swona ku leyi ku na timali muni. So then Gagash tlha a bana that point here. A na wa a ri siwaya ya ti gangisela vanhu va xikolo va ti gangisela va to ku ala hikuva ni ngo va ku vona ku ri azikho va languta be vavasati vo njenjenje va teka xibubu va ku teka hi lexi no va languta ku ri hayi mulaniwa laha ku na future laha ku na future. As you have heard, so i manager Philani na un'wana mufana wa ka Malamulele. So loko hi mina loko ni swi langutisini laha swi loko munhu loyi i na ti-followers to hundza ta Gagash mfana lowun'wana na yena loko se hi kha hi twa loko video leyi ya mahlweni. So swi tlule ku i mani unfortunately a swi confirmiwa sweswi hi vula leswi swo confirmiwa sweswi leyi video na yi va yi ri straight. So loko mo languta ka Malamulele mo cheka ku i manga na ti-followers to tala to tlula Gagash a nga influencer ku vuriwa yena hi Gagash laha swi ri okay. So i nga comparison swa wena na swa mina hi nge pfuki fanile. So mhaka yo vanhu va kho himpela na lowun'wana of course va tlula Gagash the following hi twe loko a fika a vula this section swa Philani already a swi toko ku boha yena vele vele ka baby i n'wi vone swimanimani tsaleni ka social media Philani luya na n'wi tlula hi nini luya na n'wi tlula hi following iya a va lavi swa ti-following vavasati va lava mali. Okay, yaleyi hi hetini okay it's fine. A va lavi swona vavasati sweswo swa vun'we swa leswi mi swi endlaka swa ku bayisa lavela mali vavasati a va lavi swi voni yi post yi riche 50,000 a va lava post yi riche 50,000 ku laveka mali. Ma hi hleketa mhaka leyi ya ti-reactions okay a swa Philani tanihileswi na already like a swi tiva ku hi yena because i confirme na yena ti ze hi phikizana Gagash hi timhaka ta ti-reactions kwalano. So loko hi langutisa mhaka leyi in overall ha swona ku swi surrounda nsati wa Gagash loko hi langutisa laniwa. So swi loko Gagash a hleviwa ku timhaka ta nsati wa yena no nsati wa yena Gagash i na timali muni ha swona Gagash i na munhu loyi a nga na timali muni a swi hundza sweswo mayiko ya na mhaka leyi. So hi laha hlevelo ra kona of course a ri ya kona laha nga Gagash a nga va ya tlha kombisa ku heyi i va cut off a nga ti lavi ti-fake friends leswi a va kha swi kombisa in overall Gagash ka this video. So laha hi nga zi hi endla the video mi nga mi voni koho la ka channel ya Gagash a nga va ya kombisa ku se i la ku buka paparilani. So that video okay hungu leriya loko Gagash a za ri tisa a ku ri ku i la ku khanya manager Philani hi ndlela yin'wana because somehow a ni tivi ku why somehow manager Philani a yi ri ku rejoiceni loko paparilani yi nga ha ri kumeni ka tigigi ni kote ku va endla screenshot ka yin'wana ti-videos yi nga postiwa vi ri mani avuxeni Vatsonga on TikTok yi fike yi endla a comment la
la yi nga fika yi hleka yi ku swilo swa hela se ku performiwa everywhere a yi kha yi vula a yi kha yi vula na Papa Rhulani, as you can see ku a yi kha yi performa kwalani, a yi performa Palms and a yi nga rambiwangi la. So manager so Gaga xi vuya kombisa ku se ta kha a yi rhamba and stuff like that, so a khanya i Philani, so ku kombisa ku himpela mhaka leyi a yi kongomisiwe ngopfu kwale ka manager Philani. Mayikona mhaka after loko Gaga a kombise ku yi ve phati ya vanhu lava nga n'wi hleva, so ku hi yena Gaga i ri a na proof ya swona. Mayikona mhaka leyi, so a hi yeneni nyana henhla. So loko hi ya henhla hi vone a tlha posta various posts ye Gaga, such as this one a nga fa kombisa ku nothing is worse than finding out your friend is a secret hater, tanihi sweswi mi swi vona kwalano. Swin'wana swa swilo swa kha swi kombisa by the way Gaga xi le ku akeni, as you can see hi ndlela yi le ku progresseni swinene, xiyimo xa le henhla swinene kwalano. Hi tlhela hi vuya ku na un'wana a nga tlha a biwa kambe laniwa na leyi video kahle tlha yi wela ko liya rhoko leyi a yi wela koho loko a ku la ku hisa and stuff like that. It's basically more like Gaga was trying to say ku i la ku herisa vukati na nghamu ya yena, a ni rhoko leyi liya nsati wa yena leyo durha a liya vo ma 50 sweswiya, is it 50 sa na ha swi tivi mina sweswiya, hambi 40 a na ha swi tivi. Sa kha kombisa swona hi timhaka to i le ku jelezeliweni laha of course post directly a yi ya ka manager Philani. Vakona mhaka leyi then ku tlhela ku na yin'wana ya ti-Betway ni yi lava ku yo leya ti-Betway la kha khompera vavasati like swilo swi ringana. A kha kombisa ku ya yena girlfriend of course yi koka bag ya ntirhweni, kasi vin'wana i na girlfriend yo khoma handbag, endzeni ka handbag ku na lipstick yo tshuka xikan'we na condom including witchcraft kwale ndzeni. And then a kha kombisa ku swa ku etirhakwini swi lava n'wina ku mi swi kuma, okay. Kasi van'wana vo njhe mhani luya va na ti-boyfriend to khoma xibamu loko ti ya work, kasi van'wana tintombi ti na ti-boyfriend to beja Betway. Yes se swo na laha a baya na manager Philani kwalaho. That's why loko ho fike hi languta tin'wana ta ti-poster ta yena ta manager Philani yi fike yi kombisa yi ku ni vula before yi ndla hi live video leyi hi nga ta hi kha hi ya ka yona sweswi, a yi fike yi kombisa yi God help me, I'm provoked for the 3rd time and I won't take it anymore. I'm going to address everything hi toti loko leswi a yi fike yi kombisa swona manager Philani kwalano. So swoko a yi va yi kha yi referensa na sweswiya loko Gaga of course a kha yi chingela on various posts yi kha yi miyerini. A tlhela ku na post yin'we ya Gaga kumbe ni yi hopini me a kha kombisa ku na munghana wa yena a nga a kombela 200 ka nsati wa yena wa nyuwana. A ku a yena walowo munghana na ha swi tivi swi kwini. It's alright ta hi kha hi ya ka manager Philani. So in overall hala masunguleni manager Philani of course a yi kha yi kombisa ku a yi n'wi hlevanga Gaga before a endla live video a fike a sungurile a hi fonela kota ku confirm. So mako swa hambana ku na ku i kuma ku munhu i na proof ku hi Gaga i ri na proof yo yi n'wi hlevini. So loko a na proof kwalani ku swi tika ku wa ha confirm ni swona sweswi ni ti-brame na wena ni fanele ku hleva ku na screenshot maybe or ku na audio recording wa ha confirm yeke ni twini kwani vulavula hi wena ngani na relationship ya wena. I think leswi mina ni swi twisaka swona kwana ku zeni Gaga a vheta a nghena straight. So manager Philani of course yi fike yi kombisa ku a yi xaveleni nchumu ka Gaga. Kwalala mina ni nga yi challenge manager Philani, mina ni nga yi challenge because a hi ro sungula yi kha yi rila and yi tlhe yi referensa of course na mhaka yo va kha yi chingela hi disability ya yona, sweswi a kha vula swa va zinengana and stuff like that. Mina ku hi mina personally loko ni langutisini mhaka leyi no, I think like manager Philani has something to gain from Gaga. Ku na swin'wana maybe a ni tivi, maybe fame or anything, I don't know ku yona yi va yi kha yi la ku gaina yini or finance a ni tivi, or maybe relevance hikuva ni ma swi tiva ku wa swi tiva Gaga munhu wa va relevant swinene. Because guys ku hava ku munhu a nga ku hlasela like i chingeriwa ize i ya rila ha ro sungula ndi ya ha to rila ku ya mahlweni because yi kombisa ku relationship ya mahlweni ku hava sweswo guys. Hambi ku tiyisela loko hambi yini phela ende hala tlhelo ma swo Gaga xin'wanuna maybe loko n'wansati to some extent a ta ze swi twisisa ku Gaga xin'wanuna so ni vona swi ri somehow loko ize ya rila online khirilisi n'wanuna hi mhaka the same thing. So Gaga you know n'wi tiva Gaga wa ha ta continue its content, wa ha ta n'wi chingela manager Philani hi disability ya yena. A reads mara ku hi yena i ri a ku na lexi a lava ku xi gaina. So tlhela kombisa na another point hi manager Philani i tshame swi vula last hi ri kaya hi ri ka Vitlas i ku wena miyela I think maybe a ti ri vulavula before wena miyela cause
swa tona swa fanaka na nchumu na timovha tingani i na yini maybe a wu titwela byala mara mampela mamani va and you know at the end of the day when I go home I want to better my life. And overall swin'wana swi kha swi kombisa so so swi clear kahlekahle ku hi Gagashi like o zama kha kombisa manager Philani ku a le ka sekele yin'we that's why I'm saying guys ku this relationship a hi yona that's why ni mi kombisa ku sure manager Philani there is something they want to gain from Gagashi ku hava ku nga hlaseriwa i tshamile ku attackiweni mara we still tlhelela hi leswi hi nga ta swi vurisa swona so leswi mina ni nga ta swi vula i ku manager Philani vunghana lebyi hi yona yi nga na vunghana na Gagashi a nga na vunghana na yona and swi tala ku va swi humelela ngopfu swi humelela ngopfu vavasati mi kuma ku yena hi yena nga ka relationship na mina is Mazati mara mani ni ka relationship na yena it's more like that mi kuma ku ni ku given attention maybe yena u tsakisi ku na kota ku va ni n'wi spoiler loko n'hweti yi hela maybe ni n'wi xavela data sweswiyani ni n'wi nyika mali a huma ti-out a ni lamisisa and stuff like that mara kha ni nga n'wi nyika attention it's more like that because manager Philani yi tlhe yi kombisa ku Gagashi i hava nkarhi for yona na rivala veri na Gagashi ku hi manager Philani yi kombisa ku Gagashi i tshika ku nwa Hennessy endzhaku loko the twins ve va nyika timhisi ta ka N'wamhandzi ku kombisa ku hi manager Philani ku kombisa ku swa ku na a problem between the twins and the Gagashi so according to ku hi conclusion ya mina manager Philani relationship leyi ya wena na Gagashi wo ku fosteli Gagashi mina na swi vona mina khale futhi hi ndla na ti-videos la ka channel Gagashi does not care I think it's because I'm like the level nkarhi wun'wana the friendship fambisana the level I don't think mina ka level yin'we that's why loko ni ri ku hi languta Gagashi languta like his lifestyle ma yi kuma na mhaka leyiwa and the manager Philani a yi nwi byala ni loko swi ka swi at some point swi ka swi nga fambisani kahle ma yi kuma na mhaka leyiwa so that's the problem like a va fambisani swin'we hi nge vuli ku va nga famba ti-out and stuff like that because manager Philani does not drink and stuff like that so relationship a hi yona leswi ni nga ta swi vula mina sweswo swi clear